Spesial buat yang punya lagu Mama Sheryl. Kanggo Mama Sheryl serombongan. Saha tuh Mama saha? Elisa. Mama Elisa sayang. Mama Elisa. Mama Elisa. Isu Mama Elisa. Sare lulu kene. Mama Elisa. Di dapur bawa gelas ninyuko. Mama Elisa, mana Mama Elisa? Mama Elisa sayang. ngabarkan udu jam kopi. Mama Elisa. Pas kuring ngarenggut kopi sakole bae nyawer. jadi inget ke mantan, Jadi inget ke mantan, jadi inget ke mantan. Mama Dipa, di mana azana, di mana mimitina ujuk-ujuk inget mantan. Mama Dipa sebagai di Mama Dipa, Mama Dipa. kepikiran kabayang raraina mantan. Mama Sasinya teh, Mama Saha. Mama Bejo, Mama Bejo si due siluman. Sang gede wan. Mama Bejo, Mama Bejo sayang. Isuk gudang sare lulungu kene. Asalala. Mama Bejo, Di dapur bawa gelas ninyu kopi. Dek diukina kursi gambarkan udu Iya, Mama saya. kopi. Mama Adri, Renggut kopi Neng, Mama Yune. asa impi. Mama Adri. Jadi inget ke mantan, jadi inget ke mantan. Aduh inget ke mantan. Ayah Mana asana, Mama Elsa. mimiti Mana? ujuk-ujuk. Mama Elsa Mama Bejo saya sayang. Mama Elsa kepikiran kebayang raraina Mama Adri. abis ini Dede. Mama Bejo. Mama Mama Bejo. siapa ini? Sing duit si Mama rumah. Sheryl. Mama Sheryl. Mama siapa? Mama Mama Adri Mama lagi. Eca. Mama 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 Eca. Isuk udang sare lulungu kene. Mama Bejo deui. Kuring di dapur bawa gelas ninyu kopi. Mama Adri. Dek dina kursi ngabarkan udu jeng kopi. Mama Adri deui. Pas kuring ngarenggut kopi mama sakolebar asa ngipi. Jadi inget ke mantan. Mama Jadi siapa? inget ke mantan. Mama Aduh, Dita. inget ke mantan. Mama Dita. Ini mama siapa? Mana asana, di mana Mama mimiti Riri. ujuk-ujuk inget mantan. Mama Adri deui. Ling cerjaan abalung. Mama Ririn. Mama Ririn. Kepikiran terus. kabayang Mama Ririn. raraina mantan. Mama Bejo. Jangan dikasih Asik. buat jajan. Mama Bejo, Mama Bejo sayang, Mama Bejo, Mama Bejo. Si duit si rumah. Mama Ririn. Mama Ririn. Mama Ririn. Mama Ririn. Mama Ririn. Mama Bejo. Isuk udang sare lulungu kene. Mama Bejo deui. Kuring di dapur bawa gelas ninyu kopi. Mama Bejo. Dek dina kursi Mama Elsa. ngabarkan udu jang kopi. Mama Elsa. Pas kuring ngarenggut kopi sakolebar asa mimpi. Jadi inget ke mantan, jadi Mama inget ke Nita. mantan.